Cimsi Hando kan igabai da Zulhijja larabci naga irkoi ba a zaruwai sintina gaba zari kulu jirira goi hannu kulu kan atamate aga labu-labu ase soruwai sandai matakan cini wayo kan ba cini kulu jirira inga gaci me hau hando jirbuwai bananta abu dawuda ane irkoi diya ne zaruwai kan irkoi gaba gumu kan aga tamai goi hannai labu-labu inga kaci Cimsi Hando jirbuwaya zaro sunna goi ya gane ya kan nigate ya fice ciyan maga irkoido da sufurai bobon diyan idina inga gaci zikiri Cimsi Hando jirbuwai sintina igaba bor muso bai ga irkoi berendi goi hinkanta inga gaci mai hau igaba assalamu kulu kan mandu ga koi hajji kan gofu kan sino ga hajji goyote matangam ga me hauza za zari sintina ga koi zari yagganta dubura sini ga me hauza zari yagga wani igaba bora ma zari yagganta za hanodin no igi karo arafabon hanodin irkoi ta'ala aga inga tamu bobo yafa ihizanta inga gaci bora mu gabandi alkur'anu coyoga itacenta inga gaci bora mu fangu assalamai kan furi sai jine ga igaba ni musargaite ni ba koi kan bisa se kan kaci sadakatin jariya igwanta kaci burma ibada cin kan kaci tahajjud iddanta inga kaci sargainoyan iyanta inga kaci burma tubi ga koi irkoi ga zunubi goi kulu burma nan hakonta inga kaci burma koi idi jingarodo kan gaci bangusu goi yagganta inga gaci boroma almanwi ban kan ganda hina wani yau gaci ibadai kai igba bormute zaruwai sintinara irkoi mata iri wani ibadai